nili kedam tang hot nali tumhan slbrp Assam Police labang so puthak wareng warsai puthak nili paklang pon iklo lapen pinia bangke admit card ka download dia der lapen exam adet sinili labang so video lo nali tumhan nang than pachini pon ikpo lapen aprangsi KARDOM kadukawe labang so garbage 2.0 YouTube channel long kelang radu ana fans tame lapen nali tumjong si labang so YouTube channel long nang kahomri milang poleke chinghon pen subscribe ikon lapen adu hestame belarjan thekloing hudastame nalitum berik denon lapen pada depin benalitum WhatsApp group long ki joining hang polte join igon lapen WhatsApp group long si join lo polte nili YouTube long paklang clear prang prang nalitum WhatsApp long si update long ekpo lapen nili YouTube long ka upload on e anason bangke WhatsApp long si nalitum tag long ekpo tangte pini labang so slbrp Assam Police labang so admit card ka download nai lapen exam adet apu thakle pathek pen chithan polonang lapen lang polonang so notice apu thak lang polonang nalitum screen along thek polong ipo Office of the Chairman State Level Police Recruitment Board Assam Rihabari Guwahati dak right and exam notice nalitum le screen along thek polongi lapen lang polonang ko PPC ki tok lapen ko PPC dak kitok polong labang non chithan polona lapen kidam tang hut slprb Assam Police ahin penstame dak notification mate wareng oversight puthak dak paklang pon iklo halla so wareng oversight kapaklang hot pena ana bang phu bang fitame join dun mate apply dun ta hai po mene lapen la sinon la so exam upon combined written exam upon dak la pang so notice bang pi pon iklo kadu ka we pen dak 380 an virus category dolo lapen 7 type of vacancy bang dak pi pon dak vacancy 7 type ngasi lapen ku pipi mal bang kanili nali tum hanang than pachini pon ekpo it is hereby informed to the combined written test for flying post will be held on the 2 and April 2023 10 a.m. pen 12 noon an sidak nali tum bang labang so exam bang dak pang cheng pon ekpo lapen nali tum jong si admit card download di pulte nali tum labang so article ang wang pesta mela download admit card pukitok adim nali tum la click here podim dak ber ik pesta men nali tum admit card bang download ik melo lapen organization bang da Assam Police lot lapen type of exam bang written exam lapen date of written exam bang dak 2 April 2023 lapen time of written exam 10 a.m. to 12 noon lapen admit card release bang dak patumi 20 March 2023 11 a.m. molom sidak release pon iklan alitum thek pon long ikpo screen long lapen admit card release we can see details bang dak for post for platoon commander lapen 32 post of assistant jailer under prison department law lapen number 3 bang alitum thek polong ekpot 264 post bang forester grade 1 under forest department lo lapen 42 post abang ke sub inspector of police mate AB Assam Police lo commando battalion lapen number 5 lang mang 16 post of sub inspector of police communication mate APRO lo lapen 6 lang bang ke 17 post of sub inspector of police mate UB in Assam Police lo lapen dak number 7 among 5 posts of sub inspector of police UB backlog vacancy for the hill tribe category in Assam Police dak pen kaduka ve dak admit card banga 380 post pandak release pono nani tum thek polong ikpo lapen number Assam Police written examination vacancies details nali tum dak pen lang pon ingon dak pen an kitok pon do lapen ni list me dak lahai bang kenang than pon pachini edat po thema dak tok dinglan nali tum dak thek pon long ege lapen la son dak taxi right the written test will be held in the center selected in the following 11 district long sidak select pon lo aprangsi exam center bang Lokhimpur dopo Dibrugarh lapen Jorhat lapen la imithang ilitum along ri Karbi Anglong gladak stame center bang dopon po lapen Kamrup lapen Kamrup Metro lapen Kamrup lapen Darang lapen Sunitpur Kachar Nolbari lapen Kokrajhar lahai hui longsi exam center bangke bipon po
lapen nalitum dak thek ponlong igi candidates will have to log into entering the any one of concert application number name and date of birth lapen nalitum download iglong po admit card bangke lapen official website nalitum dak pen stami long pon ikpo download admit card lapen official exam notice lapen slprb website nalitum labang so article long wang lopulte nalitum dak details thek pon long ikpo lapen kedam tang hodla advertisement li dak penang than pechini pon iglan ali tuma fan la si prabjin pen ke apply dun tang abang phu abang phidu pulte nali tum stam admit card download igbomol la pen exam an tokdun pami nangpo lalo la pen penan da ke tok pon dun nali tum lang pon ikta me la bang so article long wangra la pen nali tum jong sining hang polote Facebook page long stami nali tum follow dam ikme la pen WhatsApp group long stami nali tum nang join ikme lapen telegram long stame lai hui nali tum dak option do nali tum dampen stame na hombre ikmelo nasi pini video long bang ani lila patiak penali tum pan labang so notice aputang nili nali tum pan na 1p iglo na penali tum labang so video lang mesen pulte labang so youtube channel ma subscribing on lapen video kan ma share on nali tum share ko tang ti pinya video lang mang la ansing ton jog jidat po lasi do me thak me ka du ka vi karbi teach 2.0 youtube channel long kelang ra do on pas tame nilen pen kardom to change your